Ajmo da vidimo kako radi ova mala tanjir freza. U stvari nije tanjir freza, to je ova ručna freza 120 sa dužim nožem. Vidimo kako to funkcioniše. Znači valjak. Mnogo bolja kombinacija sa valjkom. Evo sad je mokra zemlja. S tanjirima to ne bi ni moglo da se radi. Bi se sve zalepilo. Ne vidimo kako će to moći sada da se vidi. Da vidimo ovu džunglu ovdje. Ona to ubija. U prvom prelazu. Samo da vidimo. Nezgodno sam snimam, pa hoću da se vidi kako nož u stvari ulazi. Tamo je point. A sad vidimo ovdje. Ovo nije nezgodno. Čisto da se vidi kako nož vozi.